Da vidimo malo priču s kamerom, da vidimo kako će to ići. Da. Trenutno ima jedno sranje, ja ne volim o koroni pričati, ali ovo je meni čudesno, jako. Dakle, osoba jedna koju neću govoriti njen identitet, da ako bude bilo potrebno rećemo, ako ne bude bilo potrebno neću. Znači, jedna baka cijepljena protiv korone, po mom, zbog stresne situacije u kojoj živi, zbog potresa tamo vamo, Dnevnik prodao priču kao ovo live cijepljenje političara i baka veli moram i ja sve što moji političari rade iz HDZ-a i ja ću. Baka se cijepila protiv korone. Ej, 3 dana kasnije ju je dobila. Molim? Šta? Gdje? O čem pričamo? Šta se ovo sad dešava? 3 dana kasnije. Prvo ju se zezalo kao čipira nas. Par dana kasnije žena dobije korona dobije 19 još. Ona naša koju znamo svi već godinu dana. Šta? Eto, sad sam ljut. Morao sam to spomenuti. Ovdje gdje je kod nas potres i sve, sve to oko korone poprilično splaslo, znate. Poprilično splaslo i ne priča se toliko zato što očito nema se vremena. A da ne pričam o tome koliko... Ja uopće ne pratim vijesti ni ništa. Ja se uopće ne bavim ni vijestima, ni nikakvim tim pizdarijama. Ja sam čujem to, a i logično mi je. Uopće nema. U biti, zaraženih je sve manje. Sve manje. Znači, otkad je ova situacija počela sa potresom i otkad je to počelo tući, koliko to već traje, opada broj. Poprilično super opada. I to je to. To je ta neka trenutna šema. Kolega moj sa Matrix TV-a, isto se ovak snima u autu, slično ovak, ima video gdje govori da ljudi stariji umiru od cjepiva. I još neki ljudi umiru, ja isto čujem da ljudi umiru od cjepiva. I šta sad? Znači, testiraju cjepivo na nama. Mislim, pogledajte si njegov video je puno bolji, ali ja onak gledam, zašto smo toliki zečevi ovce? Zašto? To si sami dozvoljavate, svi. Svi sami. Nemojte si to raditi. Nemojte si to raditi. Malo jaja da vam izrastu i malo pobrinite se za sebe, jer drkava se na sve strane. Drkava se na apsolutno sve, jednu stranu koju se može drkati. Tuče vas ovo odozdo, tuku vas oni sa televizije. Pogledajte si video od Matrix TV-a pa si razmislite u kojem svijetu živite koji ste si vi dozvolili. Vi ste si ga dozvolili. Jer nas ima ne znam nija koliko miliona i tih političara ima svega puna šaka. Razmislite. Jako dobro, znate. Jer vi birate. Vaš je izbor. Vaš. Izbor je pojedinca za sebe. Pojedinac bira za sebe. A oni hoće nekakav kolektivnu svijest tada, jer gdje je jedna ovca, tu idu sve. Zato kažu da ne budeš ovca. Znaš, nemoj biti. I nemojte periti prstom u crne ovce kao što sam ja i još par pojedinaca koji se usude napraviti za sebe neku materinu i ne slušaju apsolutno sve što im kažu. Da, tak da, ako vam je dijete tako da je dijete malo drugčije ili ne znam nija ko, pustite ga, znate, pomoće mu to u životu. Puno, jako puno.